penonton. Iya. Dan selamat bersantai juga buat rekan kita. Ada Charlie, ada Slever, dan juga ada Niko Tumorang ya. Dan so pasti Anda juga menyaksikan panggung Studio One IMP. Gak perlu Manajemen. Sungguh-sungguh libe akan sang puri. Oh yang geleku ura kosa itempu Nangabero au no unang say sungguh libe sifatan soaga ada buruk kotua mono sifatan al-hudul dilaku tua nabar ningot haletia di doko alai dan di moto aneina manangala di bagasan rohaki ngasih pikiran kini Nolu di geleng Saino Naina Indonesia ku pikir Ino Terdok be Batang soala alana buruk tua molo si patah au hudul dilapu tubuh malagam tua namar dingot haletia di loko alai dan di moto aneina manangala di bagasan rohaki suara be nagasi asia oh lakon sasada si bata oh bila
Ido akan ang salpo, yamu kay nakta, nagsisugula beto.